bazar thlir tu te chibai ule July ni som pariat hian India ram president thar tur thlana ni dona Hetah hian BJP kaihhruai National Democratic Alliance NDA chuan an candidate ni turin Jharkhand Governor hlui Odisha State Tribal hruaitu hlun Draupadi Murmu chuan ruata Sorkar laipuia rorel mek NDA candidate ani dona avangin Murmu hi India ram president thar tur ni a ngaih theih ani Murmu hi tunkar thole ni khan NDA chuan an candidate ani don thu an puanga atuk ni lai ni atang khan Ministry of Home Affairs chuan thupek choin Draupadi Murmu hi Z+ category armed security cover pe in Central Reserve Police Force CRPF te an ventir ngala President enkolin an enkol ngal de top mai ni in nalang Draupadi Murmu hi Jharkhand Governor hlui ania kumsomruk le palia upa ni in Odisha tribal nam ni in thantlina ni chuan tribal zinga India ram president masaber ani dona India ram in meiche president anei pani na ani bokang Sorkar laipuia rorel lai party in Odisha state atanga presidential candidate an nei voi khatna ania thantlina ni chuan Odisha mi India president masaber aniang Murmu hi politician senior ania kumsom ni chuang politics khel to ania pakhatna ni na anga hlea Odisha atanga tribal hruaitu state governor atana ruat masak ber ania kumsang ni sompanga atanga sang ni somni pakhat chung khan Jharkhand governor ania state pakhata governor Trump mangzo masaber ani bok kumsang ni som pasari president than khan aming hi soirik ani to a Mase Ramnath Kovind chu thlan ani ta jok ani Sangha jakwa somko pasari khan Odisha a rairang pura tangin councilor atana thlan ania chuchu politics sa a inlanna masaber ania rairang pura tang hian kumsang ni khan MLA atan thlantlin ani lea BJP le BJD thokdun Sorkar minister ni in MLA le minister ani chung hian aming thalheya kumsang ni pasari khan Odisha Legislative Assembly chuan MLA thabera anthlang ani kumsang ni som pasari khan BJP hian India rama nam hnuai hnung ni angai dalit namami Ramnath Kovind chu president atan an lo thur chuak to a tunchuma po India rama lathleng ngai lo thlentir le tumin tribal meichia chu presidential candidate atan an ruat le ta ani BJP in presidential candidate atana Murmu an thlanna chan hi Gujarat Madhya Pradesh Rajasthan le Chhattisgarh te assembly in thlan naya heng state palia hian tribal scheduled tribe te tana ruat big seat za somni pariata oma in thlan masaka khan BJP chuan heng seat za somni pariata hian seat somthum panga chi an la a heng state palia tribal voter teril rulak nana ti an ni arin om Odisha Sorkar lai BJD chuan president thlanna hian NDA candidate Draupadi Murmu chu an vote don ti an soya heti ani chuan NDA nominee pi Murmu hian vote zong za somnga pahnih vel a hmu thei don ni in alanga BJP le NDA an tho puite hian electoral vote nuai thum le sangriat vel nein BJD hian electoral vote singthum le sang ni vel an neya electoral voter nuai som singriat sangruk zali somthum pakhat oma Murmu hian alobera vote nuai nga singruk sangsari vel chu ahmudon ti achiang to a regional party engemozatin vote an tumthu an soiboka chuwangin India ram president thar tur hi tribal meichia pi Draupadi Murmu ani don ti soingam ani to ome India ram lal birchen na Rashtrapati Bhavan lo lumtu tu tia soithei Draupadi Murmu hi chiang de uzo ka lo hriat lok hi a thain country a chanchin kan hriat thei ang kan han lor khoma I han soi chun zom zel te ang Draupadi Murmu hi nuwan duai takania kumsang ni le pakwa tanga sang ni som panga chung kumruk chung khan a pasal afapa te pani anu le au nau pa te asuna apasal hi siam charan Murmu ni in ani hian lungphu cholin aboral sana afapa pakhat chu natna maktak anat na po hriat chu lawin sang ni le pakwa kha na thia
anu kumthuma afapa pakhat chu lir thei che suala thile boka fanu pakhat aneya aming chu isti shri ni in tuna hian Odisha a banka athok mek ani pi murmui hi kumsang khajakwa somnga le pariat jun ni somni khana pianga santhal chung ko atanga ronji chuak ni in santhali le odia tonga thu soi athiam hlea MLA ni nuwa kongpui le longchol na siam thatlama thanhe mangai hle ni in Odisha BJP President Hlui Manmohan Samal chuan soi kumsang khajakwa somko pasari khan rairang pur notified area councilor ni turin thlantlin ania Hetah tang hian politics sa asang zong in athang ti na soi theya kumsang ni atanga sang ni le poli chung khan Odisha a BJD le BJP thokdun Sorkara Minister of State ania kumsang ni sompanga khan Jharkhand State Governor ni tura ruat ania kumsang ni le somni pakhat ni kumthleng khan he na hi achela atram amang zawani kumsang ni le sompali khan rairang pur bial tangin MLA chuwa BJD candidate angam lova nikuma governor na tho zo nu khan rairang pur khuwa hian kir la in khotlang ta na thei angina in manga chutia omlai chu BJP in presidential candidate turin an ron som ta phut maya president candidate me hanni chu makkatia kalom boxia Mayurbans district thingtlang takmaya tribal nu tan chuan hetiang din mun hi voi khat po kan langai to ngai lo ani atia Jharkhand Governor kan yatang khan kumruk chung chu politics thila in mu khom na katel to lova engma ka hrelova president ni tur hian mi zong in min vote ka be sei ve top mayani ati Mayurbans hi Odisha state a district pakhat Indiaram district zinga nufual berpol ania he district atanga ronji chuak murmu hian Ramdevi Women's College buban suara tangin BA azowa Odisha Sorkar Noya Power Department a junior assistant na athoka Rairangpur kho a Sri Aurobindo Integral Education Center a honorary assistant teacher na athok to boka MLA ni nuwa kumsang ni le pasari khan Odisha Legislative Assembly chuan MLA of the Year puangin Nilkanth Award anhlan ani Odisha State Minister ni chungin Transport, Commerce, Fisheries le Animal Husbandry Department te ain kola BJP a Scheduled Tribe Morcha Tribal Nu Ho President ania annuwa BJP National Executive Noya ST Morcha member anilea kumsang ni sompanga April thla a Jharkhand State Governor atana ruat ani ma thleng khan Mayurbans West District a BJP President ani bok Eptupar Tangrual te chuan Union Minister Hlui Yaswan Sinha chu an President candidate tanan poma Murmu nen hian anin kingdon ni inalanga soitongin Murmu hi atling chiang don sa a tribal zinga Indiaram President masaber ani tur thu kan soitoa India Independence nuwa piang Indiaram President ni theih masaber ani bokang Prime Minister Narendra Modi chuan Jharkhand Governor Hlui Draupadi Murmu chu Indiaram mipui maktaduai tamtak Shingnuna har satna namen lo tuar chuak to te tan chakna ani dona Indiaram President Draupadi takani ngei abei sei thu asoya mipui maktaduai tamtak abik takin retheina le har satna nasa tak tok to te tan pi Draupadi Murmu hi chakna ani ngei dona politics a hriat awang le mihring nun nem le ngai nat omani na te hi kan ramin a hlok pui turani atia pi Murmu hian anun hi ramta na hlana rethei te choikan athupui ania nexor le rabe te ta na thok thin ani rorel na kong aton hriat anga toa governor ani laya fakhlo em ani boka kanram president ro pui tak ani nge yang ti karing tlatani atibok heti lahian eptulam candidate Sinha chuan ail pui tur Murmu ai chuan tribal le namte naw te tan na athok na sajok ti asoya ni na lamani lo Murmu le Sinha lamani lo kan ril ru le kan na tho du dan zo kani atia BJP chu namle chi manga politics khel thina apu bok Sinha chuan Murmu chu Jharkhand Governor ani lai khan tribal titan enge ti azota tribal chu ani ngai mai ma se enge ti
Jharkhand Governor ani a tribal tam tak omna state a khan antan eng thil nge ti eng hname mo a ipian awang khan kha namtan khan I champion ngal ti na ni lo atibok president thlanna hi July ni sompariata hian nei anianga mipuiten kan Iowa kan thlanchu MP le MLA ten vote an thlak anga vote late hi July ni somni le pakhata chiar aniang bazari lo thlir awangin kan lome